Kajing yai peteng klem syong thaj ha kajing persang man pendu jat yi kam sniu kam sme hapo kanong ba shilong ha ka ba seng new trap youth council sengkemi menta ka janmit ka phautrek ujamang arhajar pusau kala shimbyang ka sinjang man penlong kajing khanra bat kem bongot ki dongdi drop kenthop ki dongdi kabala penlong kajing khanra hakrup ka jaka penyang kali ka muda khandailat keting road bat na kwi ki than ha ka te ki jaka ki nongyalam bat ki dekhot ha ka ne ka sin khanra ka balai kala kem shibun ngot kenthop bat kenthai bat senrang bat baro arpu ngot kata sangot kide ki kenthai bakal prangot kide ki senrang ki babun nakini ki basha kem kide ki bomde ki khasi henry ki dan kato katne ki bade ki khasi ha ka jing talasi ki hyc lalap nakamet kite ki khana didrok ki don tang na ki dak inject ka seng kala thanglut plan ye kite ki jingdi pen buat ha ka jaka penyang kali ha parking muda hakmat kite ki khana didrok ka seng ha ba jingkran kalong bahaba pet ye kite ki khana om tang bi kide ki nongdi henry ki deru ki nongdi nama ki lap shibun udrok ha ka jing khanra shu kalong baka seng ka hap shim hi ya ka ne ka sinjam namar kam shanya ya khatan pulit namar ladaka kem khana didrok tang katu katne kala plat no bat kane ka jingle kala bandan ai shalandat Toh anak lem juga New Tribute Council HPC Sekme lesi kini sian kebalai ya kebangi lalej hakeling jaka hang ne ponong ba shlong ban lej ban khanran ne ban red sapang kani kajing di drops kebala long open lani kebala yadi pathar jaka pajba ndi tang bagedi here kedon ru kajing yadi te kumalong mataski hakipor kumba haki sanbaji ai bila sedang ban khenrai kaneka than jong ka khendai lat keleng-keleng nadu nanti di road kini tanya balik po jil road bat kham tam hang ne po ka muda complex dan hang ne po parking jong muda tinan yang jong kenhon ha ka ji sisa ngaspa ban ong ye phi ka imlang ka salang ka panang ya kiski kalang sudur kham tam hang ne po nong ba shlong kajingkan rei jong drugs kalalong salap siapa palat liang menurut pan OEP bahkan nuk pak selong ladang mangi kum kikan hul sang balang lan ikiwi pat kipat kino yepet parman nampak jing sniu kam drugs ladang ini kendit benreu lese hadin sanish muslim ka selong la long tugas zombie city ka selong ya ka ba pensai i ya kitigi break plan kerni drugs kina kin syuyat kum bayat kum lei hapot di street of Philadelphia Kensington mah kum lei kum tu kisah kan selong no ba selong di kum ke kenhut ba pit ngwa bat ka pasukhya ya ke imlang salang namar kum ong iwi long tumi lada kum ni syukum ni ngangit scam bahadi ka tu kan islam ban mi na yeng ro hab ban khot da kibreu jong da an ban senram ban a company la ka gilit shopping lan ni kilit ban penet ya ki kam jong ki shmet kani ngangit scam ba
kan wan hi hang ta lada mangi kum ki kan hul sing balang lani ki dorbar snong lani ki breu kham ta ki badan jong ki badai ki papet mo jong ka an kim la ban pet ngor lani kim la ban kun persya na sumut pendram ro jo ko po nak leng jong ka kan hul ngi ju slo ba ketika police department lani ke government ba khlia ka juko bar ka juong ngi ho ngi sakhi ro jong kiman bagi la ban eradicate lani ban rat deng khong ya kiniki underground group lah ni militants group apa sih jangan ini nama ban lah por belum garo lala ban kliap lama ya gitu kiseng neno di lada maki kila ban kliap lama ya gitu militants lah ni underground boleh melak ban kliap lama dari penduduk jat lo sendiri kini ki ya gini drugs mafia hapan on lah ni kita drugs dealer po nang basulong kini kalau ke ba ni kum kedhon ni habat subah don selendar ni hapan ong bung tanam mar bakum ong lani kumani thui pi wat kibriu jong ka an ro ngilap ni saki kidan dik bedi lani ki bapan dari kam drugs imat kum ong we ni kirang ba nak leng jong kibriu ke police department yo le si don pring jong ki ka salary hapo sibenai ka poi tangkup tu henry lada ka black money lumbau drugs lani kilap ban yadin tak sisni dan ini tak arsi kalau double yang salary benai ke jongki. Tinggal kau perkara nak pasai. Ya ke sorka kam kami department. Sobawa nomlek kam kai. Ya ketika kam keba ngi ku mencai penrem ngi tiang that. Namar ba ku mepli kini kinat ski kinat sembadam. Tang tai ipisai bakal no dingka. Peniap dia tu driver pemalki. Ki jingjam man hagne halti pos siap la bom la penpat ikit. Tang bakin yo tu kejingjan ne po PB hang dei po kiting road kilarung pet hak meski man syai ro tim salia syo namar tang bakin yo ban luti bat ban yo ban drugs de kejela ke jongi kadon kam jing trilang nge kentu ya ke police department soba ko mo pilala ban pen tron gi sing le no pen tron chi sundon ya kade ka jing kenrai jong drugs hapo nang baslo tenale jong kan hun hang ka mit ka bomta ngilayo pat om dunai ka arpo arngon sangot op teng jong di kenthai bat khat langot di chinrang kre i de jong kman ya ki orders ki blaset ti container baret ngiladap bantang namar ngisun ho ban IT ko police department kum ong no ni gerang ba jong wi ka snong wong ban IT ko pulet ka sitom namar ba udu kena tahadin hitang mir ulalaj lani hak ski bobot lalaj here mangi kinong kem ni habani apia sepokot malau benar tenale jongi nginya ngidap porndang banong ban IT gidi kam sepok police department here tangawe ngi keren syai balada ngilap kumide ngi pen i baik bangilong ho ngin thang habashit pasai bat kum joro ngi la pen i lengba ka jing sneng jing krawiki mende kum play i ngila phak seng mark liang iki bat ngila seng rut nak len jong kan hon bat ngi kwa hiro bakini ki jat kam hang ne po nang baslo kindu jat na tingi don kam ngojing trilang kan ne kam dum dei tang po tangi kan hon HWC bakan mi shmat ngi kentu igui pat ki kan hon seng balang bakin mi shmat ki dor porsionong kham dam ke police department na kentu dak songkhya yang ni ke sarkar pemerintah so bhala da PA ya ke generation ke bangsawan PA je ke generation pemerintah daduk pemerintah ke bangsawan suwan le EA namar wat nom ong bau drugs wat nom yor kheben ba tang tu badi drugs yo kan sapoi hak karpong la ni hak tekong yin ke jongpi yo drugs hi dan kam ji trilang banrat ding khang bat ku mengilo ong na ke por support ka government ke de bersim khya ban warak no dak jong la jong ke regulation camp center ya ke bai kini ki drugs sadek nama ki don ki no peding jongki ki ong bangila kwa ban kelah ada ki kwa ban kelah bakin late sikit ki kini rehab shimet jono kimla ban ber nama ba ka expand le ke jipulot daki khat hajar do arpo hajar sibenai tila da kadan na ne jong government le si ngalaban ong ba kini kinong di ki bala kerni le si kan yarap yaki lada kamerap 100% majority di bar jelas sudah majority di bar jelas sudah te ki khasi tu bidan dia obat ini dikhani kadi ke bang yabat bentang lawan yat menena duna kiting road
ketika Jill Road bat ketika han nailan hang ni po parking lot mana ngilai obat kambun nang ni denang tu pada kidan ki balik alam si chui wi jaka bat ngilawara lah baju supply kat dia pat udan way uba kam entertain sila ban ong tin reng tin ong way ba uset penlong yakini ki nong ti pakinya lum jaka ka jo nomor bana kamer ju ngi yo yai kareng ngila warning lang yo ba kambun hi kadai na tu wi kena kan thai kepada absor senam kerta kadai kena khat nak ni la yo bun bat pro ki drugs palang liyo kem ngila dap hang no bat kila kala pe ini ki ngi yo tang syringe bat ki kaltini palang empty bom dan ni ai let's see kidang temu ban peniat la ne ban kumno ban distribute pring jongki ban lek ban di syaki we mat penakam ko gubornya me la dia budai tahu nang kai macam kuli jadi mana kumalong hi kilan bat gini beriam de wat ba penen ubat dai ha unong di wat kan thai mene kala dai kanong di de kam dai ba penen kam la penen kam ngi sutmo bagi yo tang ti kuria beren mereka tu mene tang tu wi kena kan thai ngilala kum ar pole putli ko tinai beren ci sini ki wi kena senda ngi yo iki basong ko kan kuria beren jika jing bom nya thua ji pula tor la banong ma phim dan jing sane syo ya ga nagaleng jongi hi ya ka police department ngikran pa syangim dan di sana namar ba kumong kat banang kem nang karoy te lesi kam don kita ka jing ship kya nagaleng jongi ti kam mini kalong ba nag government kala ban ship kya yang di kepentan namar suhu kumaloong mo ala da ya ka ya kun kai khlap kun le no la ban dikit balem la ban dikit di drugs ni la banong ba hakpere bat udrok si ke sarkar ke la fair kan nomor padang khamla nomor kesang palang taban kem drok sing la banong ni haban kanwan hi hakata hi nomor ba utamane hi bakyam drugs lesi nagleng government hoi kila pasang hita le jing police department ngiro i police department nani ki police station ki ba trei ha hare haganu kan ho nei kilang yong gidon tingidon ka jing artin bat ngikwa kaban ko hi kalau police department kan perkhot jua ya gitu drugs user ki badan police department jong ki perkhot jua ki bat satrei nang taneka bukti orang mana udan wi nak ba ju penyak kita ki no atau ye thona ne pi ye se de kanu ga jaka bagi than ni di than ga tu gilai ong budi pim de upnya ji gini ki ba hani po ka than kendai la ni bro we uyo la commission mo ro digini ki sini ki ba nang kharoi nak support ke mo ong bangin kwa ba kata Shillong City la ni ka nong ba Shillong jongi ka nong ka zombie city ko mai le i kon street ka der Kensington ka ini kwa baga Shillong tegari tebru teblai ba kan kelador lane bangila ban ngin pun khoi gini ban kelador sesien pan baka Shillong lane ka nong ba jongi kan lagi tinggi sini ba lagi atau kemudian yang betul ini bijak ini untuk nak ban kemudian yang bakal dikasih dong kamdan baik ini ban ong kumta ngatai im pej ngi i khamdam dalamit la ngi ya kadika than pibi kadika tan ko ala dengan bakla kadika hotel Pegasus Hotel mo hang tu ding da pi yang kali kilawan posi kumong manoromono kilawan posi lawar kali dan kipawan da kata kalenti dan badai lembak gipim kan kumong mena kilawan ban terwala ne wan kali jadi kita kibalamat ibu kita jadi kita tahu buat kita ro kampat long dek ka society jongi ki masalah jebre jongi numpat ya hab ba kini gibreo kin wan ban le igini kam habashit apa syai le hat ka kam tam ni ka knai lat mo kedai ka le sing abang ong ka pedeng jong ka nong mak shlong